Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Anya ti kastoy a klase ti biyag. Amok la kumakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Siga lang ayat ti dakkal ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man no saan agapokon ka. Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay ngarod ngay akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangay basol ko. Kat saan mo't asyak ti agan anak. Ay baribar at talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayat kuma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minan ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang, mabigot ni ading mo, awan gatasen na. Nakitong it kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagak ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige, nanang. Inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din. Ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay. No awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Anti, umutang man kano iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Jak amukan kwa na anti. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. E di kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Anti, ikanak ka di, wano saan? Aksang sangit ngamin itay ni ading ko, pinanawa. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, anti. Mm. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Ay, anya aklasi aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumat lagayam anak itong idikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko nam? di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please. Saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka nga agdanag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aruba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabak da ka iti tungit nang? Nakaamammat kita. Apay kadyakas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak, insugalyo. Ita, napan kayo nagpautang iti gatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno at daigatang yo iti aramatan tayo dito'y balay nang. Saan ka tapagsugal? Isoblik to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing-singiran nang? Ti kumakayat ko, kat saan nyo kumamat angay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin? Innala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan,
Insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta. Ikanak man mo titi kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingka kit di agbirok iti trabahom, tapno addamot kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inak to. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak mangaminan, tapno ag serbidura ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayada kayo ti andali ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Iso a pinalubusak. Tapno muna tirigat ti agbiro iti trabaho. Kasanon no da sa balya mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayong agsubang. Nungay makasapol iti sa balya lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katbuan. Kanayon nang ibaga anauman ka na kayo. Ure na kayo mad. Day tamot ti ibagbagayon no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaalan ti dayaw ko. Apay analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-ited ko kadagiti dadakkel ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo tanti kasta, gayam. Dahil ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakkel ko. No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wansa nga agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito. Ito lang nga makita ka. Wuna, taitaak laeng mat nga aglahapod ito anya ka diti gatangam. Sakbaya gumatangak. Kaya't ko amamuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Sakmat ni Joe. Kasano kaya gumatang nga kitado kahit tag may sakmat nga bibiyag. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot na katakunay na ko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di man ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi jay ili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayan at trabaho, ngam ti agaw awir. Awan sumangpet a kwarta. Kastamit. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray addaak dito'y balay, taadda ubing nga iwanak. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga rod ay ti igatang iti pangsuk mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapol agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwesit kid di kastoy. Agawir iti ubing, ngam awan mo't itadda nga igatang iti numan. Adda impaigam mo aya tapno adda dawatam. Naa. Mapankala ang agla ko, ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na. Naka-shorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigata nak iti pudot.
Saan nga tangad na makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya ko mga iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Siga, Monica. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akayat? Apay, ing kasarnak aya, tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, as sumardang kan nga aglako iti tsindaan. Maitad mo ka di ti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy iti palengke. Ingkaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Untang, nga may salang Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano mabartag kayo. Mabartagak ayamat iti serbesa. Apay ko sana makabartag, tatang. Nasangar mo't dayjay. Saan ko naglangarudan? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Amang ano mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Untang, inakon gumatang iti store ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? O mininom ka kadimatan? Saan ka kumapay nga aginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ki uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan, auntie. Tengarod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka di ti katangam. Sakbaya gumatang nga. Awatan pa dito. Anya ka di date na. Amangan mo no bomba. Bomba, ti panagayat ko ken kanay ka. Imbagla merienda, minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayuma da ito eh. Nagsaya ito, natagayuman na, tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawatak iti sago. Agyaman ako na ito. Numakit kita ka nga umisem, umdahal sa napakaragsaka. Naway, saan kan nga kyaman? Kanayo nakngarod nga umisam. Tapno umanay a panagyaman ko. Dagita nga isang timang paragsakit aldaw ko. Anya day taing sangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbaglaan ka ng nagitubing. Intad ti amo. Saan ko anaibos? Nan, ramanak man no anya day ta. Special la hopya. Na, si kantim mo na anangan. Saan aparakin ka dayta? Naghimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo. Ay, kun kunaklaan. Di makkel man ang timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir kadang iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo mat ti inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya, di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatyarimingam. Ay, jak amukan ka! Buisit ka! Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abimakit? Adda ka mat agumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan laang nga aglako ti aramidom ijaile. Anya ngay kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laang ti kagabgabok. Agtalna ka man.
Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka adagos inton malam. Ha? Tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka adagos inton malam. Tarupam. Awan pa'y mo't pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanao dita. Agyaman ka, ta pinalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho, kat mairanranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, ta siyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan mo't laeng masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas mat tinanang mo nga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laeng mat. Sigod ang napintas ni Nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idiagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso ang napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni Tata. Taapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpet ni Nanang, adalat ta maibaga ni Tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni Nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni Tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon kamot arumwar baro. Anya kadimanan ti pakakumkumikumam. Agkumkumpuya kitinap natang iti bagsakan ni Ili anti. Isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Uwan anti. Nga manipo di diaddan trabaho ni Nanang iti Ili. Kanayon damutan nga agsubang ka ni Tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo anti. Kayat ni Tatang ti agbiro kiti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni Nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itataddan trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang. Pagsardengan na ni Nanang agtrabaho anti. Inaldaw ka mat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Uri si Kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglakla ko akit nga rod. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaid na hindi ka makita. Ay, una yun ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Sunman, Monica. Agpaisoti bagbagak. Manipod nakita ka. Si maranta ti puso. Pumartak ti panagpikit na. Ay na, dinakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkat katawaan. Pakaragsakak mat no makita kang nagkatawa wano misan. Unay kan. Oh, anya nga rod tigatangam. Saan ka di ang mabalin? Aday tapusom ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka akuti. Diyak nga rod makaturog. Ay, di sa panagkapeksakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat ah. Saan ka akuti-akuti? Mala, maturog ka. Tamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agidda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot laing mong agkape. Isu dayta. Hinton kuan. Nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman. Ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay. Saan? Inayadat ti mapandita salas. Agpaangin akbasit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto. Inayadam.
Ang mga numalokag mo ti pan naturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbaga nito. Imbag nito, takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay, kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay adito'y kayo salas anaturog. Api nga umarimpadek ka. Napuyatan nak tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaidan ni baby, kan ni tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimwarak. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pa'y laang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumama nakariing ka no di nakinasaon ni Lili. Kat nakaidadangkan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikindi. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, indak manlangan. Makakapkapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawak. Aday bagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Ganti agnagan iti Joe. Ha? Am-amom ka di, dayjay adjo? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay adjo? Kasta mo ti imbaga tinagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda kininanang ko? Day tatisaan ko nga ammo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatakwatak? Alangan asurutag ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda papanak. Agabsentak nga no, tatang. Adda eksamin mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tainranana pa'y mat. Papanan nyo kuma. Agudungak. Adda inakpan ka ni Jayili. Adda ngamin nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang amaamwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasok pa'y ate eksamin ko. June, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di tatang. Si puta man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di nga daklako di tsindaan? Apay asurutak pa lang. Si putam. Taadda ka no papapanan na asabali. Ag-exam kami ita kaninton bigat. Pan nakairanranana day tang eksamin. Abay, saan amabalin nga iti sabali langan nga aldaw day tang eksamin? Masapol nga surat kayo. Tapno pa eksaminan da kiti sa baling aldaw. Just kikit di. Day takat ag surat-suratayin. Intun malpas ti eksamin nyo. Awirin nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay namin na masapol pala surutan nyo tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, ti garanggan diyang nga inayo. Nakitam ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay manang. Ha? Awan ko nam? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang.
Anda ka no nakadamagan na nga da sa baling aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Nga madamat iksamin mi. Dungal daw. Unay mo't ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na ah. Di nakalumot na mo manang. Basta ko na nakano, mabitlaang. Nagbayag ka no, Kasauktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no pudno tinadamag ko. Masaman pa'y di nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Ah, Imbag tanasapa si mangput ni Lili manipod pagadalan. just kiday jay akapsat mo. Ampang. Bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagang pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastaken kwa na. Pudno siguro. Tanok ka ano ba mo tabi magat. Gumaranggan dyan hindi ah. Nakakulorete. Kanakalson init nakakitkiting. Ay, kat anawaem no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, ija paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbaga ak. Ay, wan man. Bagbagaman, DJ. Agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Ang mga no sa pulanda. Saan ka di ako nam nga dabalasang mo? Isun ati mang kita ka dagiti kakabsat na. Sa bagay adamot kit din ni Rita. Kan may sa, adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mangkita kadagiti anak ko. Butlagaya. Mapanta ni di ilimi. Adda balay mi ijay. Awan ngamin dagiti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo. Iti Rosales, Pangasinan. Iti Barangay Carmen ti ayan ti balay mi. Si Mang Betakon. Ngamawan pa'y ni nanang yo. Kunak no mo na. Tawan ijo pwesto datang. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apagsinsin narakan da iti lalaki na. San tayo pa'y mat nga mo, nupudno ti indanon da kada kayo tang. Kasanundag iti adim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat atang? Kaasimat dagiti babasit pa'y nga adik. Inton bigat, saan kun apalubusan ang mapanaglako. Kasano no ipapilit na tang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin ngayon palubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok aya nga agaramid iti kalukwan day di agaranggan diyang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yu tang. Pagrebangan nyo dayta. Saan kat aninanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko, no saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat. Ha? Kalding ayaw wununwang ni nanang tapno irakad yu. Simmangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y nga rod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Joe. Naglugan da itibas. Papanan nga tatibas ang nagluganan da. Carmen kano mati nakasurat iti sango tibas ang nagluganan da. Nukasta. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan mi ije Carmen. Pang-asim man takadwa anak. Mapantay ijay Carmen no ada kabagyan yu ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't nga ayawid mo ni nanang mo. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem,
Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka. Daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Maban mo ka di iyawin ni nanang mo? Kayat ka din ni tatang mo? Kuma, kasano dagiti kakabsat ko? Kasapulan dati nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kayat na, ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga ito mati-pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawin mo. Ngam, kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kayat mo ka di ang mailawaan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Matikawak. Dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo, iti inaramid ni nanang mo. Di ka kadi mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsarda nga kano. Taagaw awirak, manang. Anya? Saan arong bangagsardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kada ading, manang? Duada pa'y mat nga rod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatagtibukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga iti masakbayak, no agsardengak kun nga agadal. Imbag ta simbangpat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya kumangay ti pagsaritaan ta. Ti kadi inam, ngawan kwenta na. Ada kadimat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ne. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam una iti barokong ko. Gapo iti inaramit tinayo. Naaramid na nga taday jay, no addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong yo? Ha, tang? Marigat anak. Nga umangas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta? Mapan kayo pa'y laang aginom? Anya ka diti mapaspasama ka ni tatang manang. Jak ammo nabartak samad. Tulungan da. Marigat anak. Manang, taglusdoyan ni tatang. Ipon tayo di ospital. Ada ka di kwartam dit ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang Inka bangalay ti pangiluganan tayo. Manang, inakarudag. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Ija ospital ading ko. Parikot man da ito yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko na ti kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa iti agas ni tatang. Pangalak pa itan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalemak nga agkumboy iti tiyendaan manang. Pati ni Lily nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adina.
Nagkasangan tigasap tayo. Dayta, katgaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa nagiti babasit ang kakabsat ko? Da kayo mutan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarundeng kami ninti panagadalmi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami kanimanang, tapno aday gatang iti agas da, kan gatas ni Bibi. Ala, in kayo birukan ni nanang yo. Ibagayo nga agawid, tapno saan nga agsardeng dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat, kan mga sikaso ka ni tatang. Isu nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yu ita. Kasapulan nga agpaiso ti mga sikaso ka ni tatang, tabaldadon manang. Kumusta ni tatang yo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang, ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaaw-awir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang nyo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga no di kas na manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang tayo kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang nyo? Sana na masapol manang. Kasapulan mi unay ti kaadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang nyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrik naan na. Nung ay may stroke manan. Nagrigat ang tikastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirogan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang nyo? Kas di lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapol dayjay babae. Narugit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kada Rita ken June. Nauma kada kami ni Monica nagsapol iti sabali lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patsyam nga agsubli. Dayjay garangganjang. Padasam laeng, bareng makaamiris. Diyak amo, noon niya oras sa kasumangpet. Mapan kami itigayam ko ijay Rosales. Ing kasukunan ni nanang, manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Barang mayawid ko ni nana ang ading ko. Saan ka mapan? Buwisit itibiyag ko dayjay inayo. Day takat ti madi ka na kayo kaninanang. Tilaang bukod yo ti pampanunutan yo. Rita. Diyo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal gapo kada kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak? Akas anak yo? Napan ka din matlaang ni manang mo ije Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni tatang? Ngam, nagungat ni manang. Ha? Nagunget ko nam? Ni, itaman pa nga agunget ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat pi man di tao. Nagsangit iti sango ni tatang, auntie.
Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni manang mo. Isoan na iturod nan asinong bata ni tatang yu. Kakaasi ngamin ni manang. Nasimpot ni manang yu. Ngam uray kasano kasimpot ti may sa tao, no marigatan, agreklamo mo't Naibos ka nung ngamin ti may sa nga agas ni tatang. Umutang pa'y kano ni manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Doon nagkita tayo din. Awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Adan trabaho ti dua. Adamot na nasawa da. Diyala ang buridag ti agad adal pa'y langit ti universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga aganak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti tawen na. Sana bale. Ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso kanakwada. Wan matkit di Nagrigrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa at. Wala. Agbati ka man pa dito'y. Tahay nakpasyaran lang iti anak ko. Maring mangtenday ti kwarta apang allowance. Dahito agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sikapay ti umawag. Ang mga numadlaw ni nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Agoray ka ta umawag kak. Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukag ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk itigit. Alingagak man no adangag paiso. Apo! Umay kami man! Adangag paiso. Inakitaan na asino. Saan nga ta ati anak nidyo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Asino ka diti? Ada kami, nana. Nana, Rita? Anya tar aramidam dito Apay niya may ka. Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawak. asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Sikan ti makamo ka dagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu nanang. Apay nga ipas din yu kanyak. Ibagam itinalaing nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan yu dayta nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit gayon. Anya nga rod. No saan akayat ni nanang mo ti agawid. Kagurak ni nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan kwa na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ang maikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumteng na itang aldaw? Lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatom pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kun nga dainak. Ay, ahos daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaang ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay.
Anya ka di ti resulta ti ipapan ni Manang ijay Rosales, Manong. Tsaka mo, ading. Hindi nagdamagak at nagungat man. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Tsaka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapudot yolo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din, numayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni nanang ti agawid dun? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Iso adi na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Iso adi na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni Nanang? Diyak mo ading. Insukat na tayo iti sa bali alalaki. Kaya't ko makita ni Nanang. Apay adi na tayo kailiw. O may kumamat pumasyar di ti balay. Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduman ita nga ina. Tadi day sukat ti pamilyada iti sa bali alalaki. Wingarod Manong, bak nang kadi tinang isukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyendaan. Iso adinan kayat ni Tatang? Tawan makukwarta ni Tatang? Kanayon ka analiday gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Ikar kararag ko. Ama dairak ko maday to panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paannong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kanak iti gayam akaskan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay manenday tayo di kalman. Sige. Tainak serbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko asikatis ang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nak akitaan. Anya ka diti order yo, sir? Kasla da nakakit kita agen ka. Saan ko malagip? Nagadalam ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? Isumot lagayam, amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka di a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti matak. Wen, nakaumayak dito lugaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Kaya't dagiti dadakal ko nga imatunat ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakal mo, tada panunot da. Amin matanagan na, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramid. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Mat? Apay ka di, sir. Anya ka diti po unti kinaliday na. Kayat na ti agadal. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan, doon nakita right inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita.
Manuda ka din nga agkakabsat. Limada. Narita, kanti adyan na ti agtrap-trabaho para iti panagbiagda. Diyay mo't maikatlo nga ubing. Iso ti pangaw-awir iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinoro ti inana ije Rosales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na ani Rita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni Tatang nga awan puot na iti idana. Anya, kumusta itan ni Tatang? Awanan angas na, Manang. Anya! Inamatan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo kay, ti barukong mo. Saan ka madanagan, Rita? At daha ka mang tulongkan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo iji balayo. Asikasuon tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl, Ala, agpakadakan ni ti bosyo. Tamapantayon iji balayo. Manang, natay ka din ni Tatang. saan yun asangitan ni Tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi maladingitan tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagiti parikot adumdumtang iti biag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saan? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsangsangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kaninanang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni Tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam ano sama? Ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan? Sikati agi na Rita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy no saan asyak. Bilibak iti kinatipker mo, kaskapsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakal ti panagraam ko kan ka. Manmano, ti kasta kabsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak panyak. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ingkabasit agi na. Tasyak ti makamo ditoy. Imbagpaykan ka. Tamo nak akasyan. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh! Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Ah, kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak dito'y balay da Rita. Danda ni siguro itan, ti inawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Ah, nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, isuan nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamot nga agragsak day ta agayam ko.
Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulod tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan anti, agyamanak, tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, anti. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, anti? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan kaday ta customer mo. Manmanuti kasta atao itan. Wan nga rod, anti. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana. Makatutudon gayam. Intayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. San min makita iti kaano man. Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nanang. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal arita. Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Maingal ti awag da kadagiti hero. Ket sikat ti hero ti pamilyam. Si Kamat. Sanak amay kari ahiro. Italang nga umisam ka, ha? Nagpintas ka, no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatang. Nalabas mat daitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan nak iti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Pangasim ta di awagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di dayta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mo't Ulitak ti saludsod ko. Anya ka di dayta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kasi mo tamang isaksakad ka dagiti kakabsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso. At dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, manang, nagsweldo ka kadi? Nagadumat ti kinatang mo. Sanak pa yan nagsweldo, ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, idilamay. Ay, nagsingpat manday, jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami, no umay ditoy, na nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam, nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaharam ken ka, song bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat. Saan nakitaan ti adal wano kinabak nang? Saan ka di manang? Wan mat kit di. Ngam, maragsa ka nak.
Ta si dadaan amang tulong kada tayo. Manmano ti kasjay a tao. Ibilang ko amay sa pilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen, ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak, iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa daytan na manang. Umayak man, nasingpat abituan. No may sak abituan akas iti kunam, may sa kamat abulan iti tangatang. Agmay may sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot gayam ngagdaniw, Rita. Sikati nang irugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko lang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyog. Tapno kanayon tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyog. Addagan ka. Nung sungbatam ti ayat ko. Pudno ka dit ibagbagam, Carl. Kayat mo ka dit ikas kanyak amarigrigat nga awan adal na. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanugak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Pudno ka dit ibagbagam, Carl. Kayat mo tikas kanyak amarigrigat nga awanan adal. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubak nang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Wano panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto no makirelasyonak ken ka. Sa anak nagkarkari. Ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi no agladingit ka kunam. Ikanak pa iti panawan amang panunot. Adda amin kan ka panawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat itatirupang Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag tirupang ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasal na ka di, no kasta ti panagkita kan ka. Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap, anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagak. Dakkal ti nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita kaanakak? Kaanakan nyo ka din ni Rita, Nana? Wen Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawak, ano bilang armam ti kaanakak? Saan mo kumaluklukwan? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di asaan mo alukwan ni Rita? Ikarik, Nana. Maasyak unay kan kwa na. Ket, dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat song batan nak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanong dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, Nana? Amin ang napatagkan kwa na. Napatagdamot kanya. Imbag ta nakaumay ka dito istor, June. Adaman damagag. Apay ka diyanti. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon no makiasawan ni Manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni Manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang?
Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasanungay dagiti addimi, ante. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni Manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpahison? Kasaritak man nga rod ni Manang, ante. Damagak no makiasawan. Saya atam laang ti makisaukan kwa na barok. Amangan no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan namot ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka din. Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di akayat ti Carl? Lukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan ak lang. Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagiti addita? Ha? Kasano da magpaiso no panawak ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patag tiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagari, Manang. Panawan na kami kadimot. Akasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpad at tangad da sakit na itikid ni. Jak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit kat tumaudlat tayo ti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko. Ano ka no madayalisis da? Isuda ti makamo kanyak. Ngam, nagti anak mo mat ti makamo ti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko ti makamo kanya. Jak mo't makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmangtan iti allowance ta. Kapilitan nga isuda ti pagsanggirak. Kayat nga ta dagiti anak ko ti mga sikaso kanya. Inada ka mat. Responsibilidad na dayta. Saan ka di? Kasanuak nga tamat itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan asumurot ijay balayda. Mapanak mo't nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala amalagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasano nga tamot dagiti anak ko. Di nakalipay song batan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damot panagayat ko kan ka? Ngam, Amok nga damot panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka di timang laplapad, iti panang sumbat mo kanyak. maawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay, kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raumak ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanyak. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak ditoy? Takayat kumot akalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga ti inted ti Diyos amang tulong kanyak. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kayat kayo akasarita adwa. At de restaurant ko iti sa bali akalye. Ket da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kayat mo asawan. Agpakada kami dito, sir. Numabalin.
Ado nga min ti customer ijay, taas sidag iti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Ay, kayat ko no na nga to ti sweldo. Itamot lang, Rita, agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap, ti isaman na. Manipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At dabalay ko iti asidig ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidig pa iti pagadalan para kadalili kan Jun. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta, dagiti kakabsat ko, ijabalay mo. Amok nga isuda ti may sa aragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl. Ad-ada nga ayatan ka, iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min amabalin abay-bayan dagiti ubing? Dumtang ti panawen nga agkapsot ta. Isuda mo timang tulong ka data. Nuditan makabaal. Into na tayo ijabalay ni Carl ijay ili. Masapol nga singsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidig tayo iti pagtrabahwak. Kan asidig kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang. Wen, kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ijay restaurant. Tada mabalin da pagyanan ijay. Kit-kita ito ida. Nagsingpat kayo ka ni Manong Carl, manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatgan ti apo ti kararag ko. Alaim na ko nagit anak ko di Manila. Ijay dak apaagasan. Panawan nak ka di dito'y balay. Mahal. Inkamot itayan dagit anak mo Ta ila ko nakano da iti balay. Awaran ti agyan. Ngam awan mo ti papanak. Jak mo't mabalin ti agyan dito'y. Naitatimbaga dagit anak ko. Ipaagas da kanoy di Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakadagit anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga ta. Pinanawak ida, idi babasit na pay. Di agpakaasi kakadakwada. Mano atawan yan nga agasawa. Ngam awan pa'y mat anak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamat dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano ngamin kat kanayon mo't ang negosyo into na rin nyo kanimanong. Nagraduar mo tan iti elementarya ti Buridek tayo. Mabalinan amadan iti adi na. Apay ko mga adi na. Kanakan ko na ma. Alangan mo't nga awagan da ni baby iti auntie. Iso matipod no. Kaanakan na mat, di ante tiyawag dakin ko na. Marigatanak, tawan pagdialysis ko. Agmay saak dito'y basit akalapaw iti inaladan ni Diyo. Ikar-ikatak ti mapan iti lugar mi. Awan mat ngaminan ni Diyo, tainalan nagiti anak na. Didak mat insurot, tilaang mat amada tinalada. Kumusta mat ngatan nagiti anak ko? Dalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Ta isupay no at umay gumatang. Oh. Ay. Nay.
Adda bakit nakaida iti papag iti ruwar apag tugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga taday ta? Makiinumak man, manang. Ha? Monica? Si kakadiday ta? Uwan, manang. Apay akas na tilangam. Bakbakitan kan. Kan naglitam ti bagim. Gapo siguro ta kanayo nak amadayalisis. Nabayagan ngagsaksakitak. Adda sakit mo? Uwan, manang. Iso ang nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan. Ayan nangay, jay nang isukatam iti pamilyam. Saan kayo ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mga ni Jerwar. Sige nga, Rod. Tainak ibaga kada ading ko. Manong, ibagak nga agsagana da. Tain tayo makimisa. Intayo makimisa akas panagyaman. Win, Manong. Agyaman kami unay ka ni Apo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kadaytan. Agyaman tayo kan ni Apo. Taagdadagsan ni manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel nga minan ni baby aburidak yo. At danton anak ni Manang. Uray siyak ton ati para aw-awir. Ha? Apay, di ka kadinagadal? Tako na masikati agaw-awir? Ay, win kayam. Agaw-awirak naawan klasik, Manong. Ayan di agnagan iti Diyo. Inalad agiti anak na ijay Manila. Agdialysis mo't. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalay dati asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalay ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga sikaso. Kat adamot nga rod sa baling asawa. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapi nanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano? Katrigat mo tinaganap ko kan kuana. Kat, di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana diti restaurant, Manang? Gapo ka din ta nakiasawa? Kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga tati asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo ading ko? Adda gaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa ni Nanang tayo? Itaman pa yan nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kunana, aladawan tayo kano, idipimusay ni Tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni Tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi, ading ko. Kuna ni Manang Lili, nga awan ni Nanang, tapinanawan na tayo. Apay pinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga amo? Saan mon alagi pantiin na tayo? Kuna ni Manang Lili, akakaasi ka kano iti.
agsangsangit ka kanupay iti. Kunak no saan ko ang madaaran dagi dya rigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang iyaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak ana dialysis iti kalman. Idi ko makalman ti schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga ruditan? Awagak ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwan man manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan kadagiti anak ko. Mapakawanda ka nga ta? Sinurot na kaidi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli ka kadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw ang agyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Day tati dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilyam. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Adda dito'y balay ni nanang yo. Agkakapsot. Anya? Adda dita ni nanang? Anya ti imay na inaramid dita. Agawid ko maidya balay yo. Ngam dimagaspay dito'y balay. Kadwa na ka diti nang isukatan na kada kami, auntie. Ay, saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Tagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, auntie. Di mo ka di ipan iti ospital, Rita. Urayik pa'y ni Carl. Masapul nga iyuman ko pa'y kenkwana. Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasaritam? Ta nagsanaay ka pa'y manang. Adda ka nun ni nanang ijabalay daan ti Melissa. Anyat ginagaro na ijay. Masakit ka no. Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di natay day di tatang. Diyak amo. No anya klase ti panunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin karamidan ta, manang. Urayon tayo pa'y ni Carl. Iyuman tayo kenkwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw kenkwana. Imbagakon ka ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masiguradok adidak kailiw dagiti anak ko. Tanya ko matinab na maem. Idi kasapulan da ka. Di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta. Nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo. Idi mariknak tiliday idag may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Mapakawandak ko madag iti anak ko. Katsapay ko ma. Tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak ko. Barang mapakawandak. Ado atawan ti naglabas. Di tay amo. Noan niya ti marikrik nada idakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka diti na simpat nga sawag? Adda parikot ko, Carl. Parikot. Anya ka diti parikot mo? Iniyawag ni Auntie Melissa nga adda ni nanang ijabalay da. Apay ang nagbalin a parikot mo, ti kaadda ni nanang mo ijibalay da Auntie Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ana dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Ala, pagrubuhatam dagiti kakabsat mo, tain tayo kitaan. Kasladyak kayat ang makita, Carl. May palagip kanyak dagiti saam nga impay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng.
Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos kas anak na. Manang Lili, matandaanam ka di pa'y tirupa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading. Nang ko nagsarita ang damanang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ijabalay daan ti Melissa. Pinasyar na ka di ti kabsat na ni Auntie Melissa? Kasla ko na ni manang agsaksakit. Agsaksakit. Doktor ka din ni Auntie. Taapay nga ijay pa'y tinapanan na. Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni auntie. Kaya't mo ka di makita ni nanang? Jakam mo. Adayo mat ijabalay da Auntie. Adda tayo mat dito'y ili. Mapan nga takitaan da manang? Pagsaganaam dagiti kakabsat mo, tama pantayo ijay balay daan ti Melissa. Wan, Carl. Manon atawan adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakabsat mo? Tababasit dapay, idi pimanaw ti inayo. Lakit di dadakkeldan. No saan siguro ang masakit ni nanang? Saan siguro anapan ni Jabalay da Auntie? Kasta ti tao, malagip na ti pamilyana, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Ta iti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang kuma. Kinumustam kadimat, itikas di kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ko. Jak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka. Ngam no kumakanayon mo idi anapan inay-ayo. Siguro, narunaw ti bimato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Ay di imbaga na apo manawak. Tanasaya ti kasasad na ijay. Nasangkanak launay. Saan mo alagi pandagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ijabalay da Auntie Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo. Kailiw ko ti Indian Mingo, nga anda iti arubayan. Kailiw kumot jay chiko, ading. Ay, adda nga tabungan ha? At siguro, aguma tayo amangan ni ti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit edi ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti chiko, wano itjan mango. Ala, agrubot kay nga rin. Agur-uray da manang kan manong idilugan. Ha? Agur-uray dan? Intayo nga rodan. Nakababain man kadakwada. Imbag lakit din, tada ni Manong Carl. Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan tilugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni manang nga intin nagtilangit ni manong Carl kada tayo. Anda tayo ni ti arubayan da Auntie Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga Ruden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Kasla isumat dayta. Sika ka din dayta, baby. Nagdakkel kan. Umay ka man tarakupon ka. Nakabutbutang mat. Naglitam da kita aglawlaw ti matana. Hapayakas lamabot-butang ka, baby anak ko. Umay ka dito isibay ko. Manang Lili, sikat yung masidag, mabuti nga. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sigan tsak kayan. Monica, saan mo idaapilitan nga umasidagkan ka? Di da ngamin naruwamkan ka. Nagdardaras mo't tan anapan dagiti ubing ije balayo, Rita.
Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mingo kan Chico, auntie. Pimanaw dagiti anak ko. Di pulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita daken ka. Anya ka di ti sakit yun, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binulod ko abiyag anak ko. Diyak amo. No anya ti makuna, wano mariknak itanang. Hindi ka mapabasol, anak ko. Idag may saak. Nakaamirisak. Iso nga imayak dito'y. Ngumawan kayo mutan. No awan ni Carl asimang ba iti biyag ko. Diyak amo no anya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No dinak mapakawan ita. Sapay kumata dumteng to ti kanito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka diti inatayo. Kabutbutang matirupan na. Kabutang ko nga sitgan. Uray siyak nga rod. Kasla ngamin saan ani nanang. Saan ngamin akas jay ti itsura na. Idi na udya nakita. Ubing kayo pa'y ngamin idi. Kimutong gapu iti sakit. Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makada tayo Idi saan pa'y anak kabutbutang tilangana. Saan tayo nga mo? No niya ti panggip na. Apay nga ta, asaan ko akailiw. Uray siya. Saan ko mat akailiw? Ngamin, italaang mat makita. Win ta baby ka pa'y laeng, idi pimanaw ni nanang. Iso adi mo ammo ti itsura na, wano rupa na. Rita, bakit? Kasapulan na pakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di kamot mamakawan. Ngam, saan asinsinan ti inaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagijay, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak? Nalakalaan no kayat mo. Saan adagi tinapait ang naglabasam ti panunutam? No di kat ti parabor nga impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga grigrigat? Bakit? Lumag-an ti barukong mo, nulipatam ti amin. Sige, intalaan ni nanang. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo. Agkapsot mo ten. Wan, auntie. Carl, kadwanak. Ipantayo iti ospital ni nanang. Sige. Intayo iti ospital, nang. Napakawan na ka din, anak ko. Wan, nanang. Iso nga imayak. Taipan ka ni di ospital. Saanin, anak? Mariknak kat saan akong ngagpayag. Ti pamakawan nyo lang ti tartari gagayak. Napakawan kayo, nang. Intayo kit din ni di ospital. Naragsak akong asumina. Tanagunot ko ti pamakawan nyo. Inakon. Anak ko. Nang! Nanang! Rita, bakit? Awanan. Nagpakadan ni nanang. Inkinamnan ti matana. Awanan angas na. Inuray na lang ti pamakawan mo. Imbaglakit din. Tanapakawan ko pa'y sakbayan nagpakada. Diyos ti kumuyaw kan ka.
Nanang!